pa na hin social media ko na ipiti khang tha te na last advice sumam ti hi kangai na lom beti so kan request he ka kipa social media e hat ahin important ta powerful ta ahin among thi mo dinga chu tuin mi hon celebrity hon page ki si mo bin wall ki si mo bin min adei de sei thelo aman adei de ta thei ti hon cha chu ai ti ha ko ai wang ken phat isumong be se ta khang tha oin ade de dilis sa pang ho ajium de lo chu imut phat ki ti um thei de lo abang pung khan ai mo ba pung li ai mo nei mu ge de le iti kai mut ge de mata pung lia kai mut hela ti loi mu isa te telephone ball ithole arai to sleep ki suke da nara ki ge lo chu ipin ye go kai mu ipin si lo oi ven ti so sa di cho social media side effect so ai wang a cho spiritual lum thelo hisu ta wale ka bible cha hoi so tu cho pa sa ta ta e mi te jong nunga khan ni jong gulang khan ni jong hagin mi sao ki tyo bible sa so jing ke mi me cho pa sa ta ta hi ji khun mang chao he ten thuan ngang tu chung manga chu lai bangalore ke da chi pa he khang lai pa he chu ma chu la kitchen department lim nan so do ben nan so mi kitil kho su startup ki su so ta ma ze man cha la sepoi kilung khan na ai wangin pan drive thu I thu kinil la ne wa mi mu de ya sa ro mai chu alu sei te du len tong ti le ki tu cha no wa I pi ti ri ho he pau kha ki chi phi mo mo lo tu cha ngai chi boi pi ho he thang thon ge lo he te a phan lang khat athakat ma November khana Bangalore kun mangni I ho ma he KW I ho ma he IPD chipa he lu sei te chon a pha la thia ka koi chi khu he khanin khana ti ra jui jing pau hu tu le na sa ta literature khang to ri to he mio city khat chu kopi sang so dum ki jo do thei chu e ha cha market be he pa wa ki kidam thei mo mo lo cha he European common market ti ta bonga he city common market sim thei chu Iche so bita kasi nung penta chu to question the social media chu hitihin thilpha promote bol nain Prime Minister Modi hi pasar unu ta umai chu social media man jada kidang ai radio to se ho television na about government website a ho no I ho ade de communicatable mi nan sei pa chu anuble adon bud lo azana ke jan khat chu chi hon jong nam khat hi na abana KWS ding in jong patasan ite tu chung hanglai 14 website war khat na hon trong wa chu na hon be wa ta chu lungel ki jame to pathin tho ki til khon hin mangle han pachom pe ni ti asai na casino me patam te program ano mama singin tuin ki chol du ta phading ai ni jong le sei lo wa kho ben ine na live in ki vision 2020 sei di wa hin ade ri vision 2020 sei de ngajong pathi ni ki jong dam nei pia no jo smasanga kong din thejen masaperin pathi min ka thang wain aba na khang lai 2014 lam kai hon de sa ni ta chi sei de nga in gon jo na mau chung jong ki pa thu ka sein aba na no jo se nuwa gol mi nu mi pa ki vision 2020 ngai tha dinga lai na hong jibin no jo se chung jong ki pa thu ka se na he vision 2020 hi ajo in jagadan seitan tu lai 2020 atamin vision 2020 hi ipija vision 2020 ki tiam ki just 1-2 lines in sing katin akhat na sot pita tujing kala ren pau thangin apo nan na seyin hanglai atin hanglai 2014 ang ta kilong vision kuki society a KWS a ka khom na nei ding tio hi kapo na na I 30 years ta banga hin ki pa tu na ki sun sa ki sin ta ding hin ki chon number 1 na EPGA vision 2020 hi hanglai 2011 na silonga kana po do a me mi pi na pom pi ha mi ti la
ke hi ka service hi 1984 kuma batch ka exam ka hin 1985 batch ka income tax IRS tu hin pathin pha sa le idama le 2020 lain pension ding ka hin ye chun pension masangai society ading cha te nau te ada pathin min lo pi nai pi bol them te ya chu ke government ka na to na ka ki china pa he 2020 ya chu ke ma vision hello pathin di bol thir the number 1 vision 2020 te ka sa hin iche zo jong sing katin lam kai tha hon another vision 2050 ya lo bin bol ale aban banai chi diun iche long term policy government of india la dang do na bol bong ki lo ding hin ani na vision 2020 ka gel ma sangin ai le building ho ai lo hoi mun dong hoi chu ding ki te la paisa ngai hin sum ngai hin yesu gain lang sa na ko na ka ki su fal lo wala kini chi ti ti ka sei the dam ti hi na sa tan pathin ko ma ka tawin ka ki ngai tu nai la ke la ke ka ki yel na ka decision ka testimony chi permit la atamal hom thu chum ha sat ai lo abai thu chum all india cookie worship service hoin hoi lai muni yong la building project hoin mun nei ding ala chun hichwa chum khakat to me ka pi jo di nam ta ke le ke ki khol la at last yes kan tia ke le ke ki ko ya vision 2020 in chin hichi vision 2020 hi 2011 na shillong aki po do ya umai po hichi in the 80s na 80s lang apa na hum kit puna pa hum chi hin ye chun shillong hon building project bol chu 1996 ka hein tibia ka damo cancer damo ngo ba thidinga kom lai ta hi 1996 sa hai shillong a dinga hai ka first epam 1 month salary ka na pi hin tu da dang yo se pathilung sin ka pi thin ka ngai tu na vision 2020 ka sene nga ka border lin ta khani tu ne ka se yo ta ka na hi aizolin project ne yin silchar ne yin hyderabad ne yin ka tu se ma sangai ka thum to lo chi ma ngai tan i ti ke just ni hom chu ke ma mo pu nai ta abana jong chena yen lang hoi lai jong la hum jo sia he khat to be pe dinga hi pathin mena ki tim jing kai jen cha no mi pion jong tau na nin ge to dio ka du mi number 1 na vision 2020 cha kain pu do na pen chu story behind ti dam na ichi chu khada hi ani na heaven bible jong i moving Proverbs chapter 29 verse 18 Arjun. Where there is no vision, people perish, and he that kept the law, happy is he. Vision ni ipiham, vision lo na ju mi pi mangain. Ye chu ni ham kuke worship service all India yang unit ai ne jo siu. Ichi hi yo lagaw lom thu do la vision khadwai ji chu. Dunia hi kham tha te ho hin. Vision ni ne lo wai la. Iman tha te de ti hi Bible la. It's a very biblical truth hai. Ani na yo an vision ni ne di pa hi in langa Nagaland ham, Assam ham, Manipur ham, KBC ham, KCC ham, Thadu Baptism, and every EC ham dingai po. This vision is vision for the glory of God. Na pathe na din. Ye chu in langa mo ni vision ni the po. Hichi vision ni, hichi vision and vision involving hichi vision fulfilling body chu. Ye ho ko ki cha te ho yo se Kopi mo member of cookie worship service ho involved with yomi kasi no me abana chun First Chronicles chapter 12 verse 32 na chibele of the Issachar men who had understanding of the times to know what Israel ought to do 200 chiefs and their kinsmen under their command David in Israel mi sipai holam kayo sa sim tu chun apunga he sang som tum Bible mo ala lam ka he tam pitata Israel society anomen ala Israel pungola Issachar kitite pungin 200 chiefs lam kai na pata jani ne bin hichi jani ho chani pe bolam le a man who had understanding of times at it all and to know what Israel ought to do tu na yong ki khomo khang lai ho mo hi Issachar lam kai jani ho kileng to a pha dum chen he Israel ti ho di pe bol ram ti sei pe the
mi ho chu hi diu ka nu mi ne he ta ba na blessed is the nation whose God is the Lord, the people whom he has chosen as his heritage. Iwang phadan hoi pathin cha te win pathin in hlan wa hin pathin a chu heritage hi diu na Mumbai dung khopi lui hoi ka na la building British stand na sau 150 years minimum 100 years all building monuments of World Heritage Act dung hai hichi heritage building ata declare ki bola heritage building ki tiba mo ho arong in udinga abola kha digala ado athem la kha diding on la darin na phallo asset to ka hi ta chu je dinga heritage property have been declared upon tu na nang jong ki jong he pathin na ma heritage acha alopi le dinga declare bol hi ja chu pathin na dinga heritage event hi par me ka sei do no min vision 2020 apoy mo pen chu ai la khatna in magazine wa chun number 1 vision in id wa pha chele vision of the lost souls and fellowship of believers pathin cha khadi ya ai lo la cookie worship service unit ai la unless we have the vision for lost soul na unless we have that passion it's lagaw mong ngai lu na it's a vision che pa fi nei lo la tu ni hon all India cookie worship service 16 units 17 units international London Malaysia Talsa te yong le hon phachum lu dei nang na pin thalu ki wa ka pin thalu le pin thalu chun lagaw mong iti ba ngai aligned piding na pin tha ka pin thala chun we have to have vision for the lost soul na it's hi vision 2020 vision statement number 1 chahi hichina ding hin your cookie worship service or interdenominational fellowship of believers in so koi hi jong le jao the cho it's why baptist home mein presbyterian home mein ku hem mai lo hin ibon se ke wa jao the so ke interdenominational fellowship even he has each and every member na nang jong ke jong we are missionary in our own workplaces na nang na to na muna kiyong ka to na muna government na private sector call center tampita ay lo le BPO tampita hi ito na company runga hi iho hi missionary khat ikingai tu dio chula lagaw mang ingai lu di hin mo mamai aji chu bible ibana la there are commissions and omissions na umahin pathin commission ipi pawi omission ni bol kha di hi ti ja na mamai ti hi ka sei do no min he chun tu na cookie worship service unit on vision in a power it should be a world vision na this vision should not only relate to a cookie community he thelo den gang ta ai lo le all are involved chu he vision pa len ta le se chung pum pia je the dinga in a di ko no min he chun tu ni i say ta global network ni ngain cookie worship service all India international level it's all you say ka ba na len tu na ai hoin le si chung pum pi lo tan ye chu vision hui neu thelo diu vision hui world vision it should be as wide as a world vision hi ngai na cookie worship service vision gohat ya hoin san mai me chu hi thelo de na cookie worship service vision Bangalore ipam neu chat in mun ka cho lo de vision pao chu thagao mangai lu na le si chung pum pia it's applicable thing ka do min he chon lagaw mong ingai lu no te kilonai each unit jo say mission sending church na ai lo ala mission sponsored church hi di no moment tu chun statistic nga ala na hela ya hi 11 missionary at Chobowen ai lo le gotin ministry to support and missionary li at Chobowen hi ta chu ga ba len tu ai 16 units yon missionary ga chopao hi approximately less than 20 ahin na less than 20 missionary chawale za charu mama ding in ka he in ma worship service gohot yo ho formal even at the maximum 200 plus member di ham ama hun Myanmar al Bangladesh al Tripura Nepal mun chom hen missionary hi 50 tabanga chobohin ma fellowship gohot unit about 50 well cho thela all India cookie 16 units in less than 50 so boy mama jing high time such as a time it
ยังไงตัวฟัดคงอีดิ่งยังไงเดียวมินที่จุน Vision 2020 is it kalanin by 2020 at least All India Cookie Worship Service in EM Diujung if not 200-300 missionaries. Why not we try at least 100 missionaries? 16 units, 100 missionary, very easy, na? So Delhi on 11 ball also, another 11 ball behind lang. Guwahati on 7 balls, another 7 ball behind lang. Adang ka chom lo sisin, tum lili nga ka chom lehan. Missionaries akani baita ibol tuway isun. Vision 2020 number 1 statement chole. Vision for the Loso by 2020. All India Cookie Worship Service in minimum 100 missionary sponsored. Okay, tipa to vision o akat na hin. Anina, we need to have vision for church buildings and projects. Kichipa hi so taking ay tuin. Yung najo siwa Sunday school, Sunday worship service, Christmas, good. And festival chom chomi inewin. Yo hi festival ngai lu te so. Cookies are the people who love festivals. Festivals ke lo feast of in life. Feast ang cho wo sa yaw lo le the nai lo hi win. E chun ki khop khom na inei nu mo win ki khop khom na di inei pu win. Ki chi a need a necessity jo. Nunga ko lang chapon halo mai the. Lam kai vision ne hin. So ta na ki boi pi hin. Ki chi dung ju chun ga ba na le hin. Ada in Guwahati example in kahin ladumin. Guwahati ahin howin ang kisain kisataitan. Guwahati history ahi mi izat kitil khom tihi. Kuki ho district khadum nilo. Southern Hills boy pi may main bon. Howin 80-90 lakh sa athile. Ewa di pi bolom ti mi kitil khom na. Tu na reverend pa puin example ne heti bangay Guwahati ani kisatin. Khasi honong state niyo. Nago honong Mizoram honong state niyo cho. State ni honong Guwahati koi machan howin project na nilo cho. Iho district khadum nilo ten. Cookie worship service in howin patilung sina kilomta. Ika asado wa inauguration ball niya ulanaw jellewe hoy ga ko khomal. Akitil hoda ko. Tuwa ko Guwahati ko. Nagala jong tangkulo na chuma na yo. Mao ho na chuma na yo. Rongmai ho na chuma na yo. Ama mai nem haki khailai building project ne khaso mi johon ta khon nei su kele ye hon pathilung se na 2008 na hoin khat kilomta inaugurate ne bol khon to a mission project building project 2030 ne so bodo no bol ta bengali no asami so no bol jeng tila chu go hote khoi belle o hoin ni mai 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 to a pathin pass ale go hote jong he city of churches ni mai the church tam pita mum the hichi iba nai le ipia building le ai lo wa le plot hoi ngayam ti kinong nasa time ka kholin kaga ave nai le adin if we go back to the root apule ga kholai le nasa ta encourage bola hang santa ka sengam na pai adang ai pun isupi ho mizo hoi in the 60s and early 70s ahin there are lot of God fearing officers na pathin officer tak pita ano men IAS IPS ay le IRS chum ano men defense account men aw mong nawahin ama hona bolo hi adang imay pun Mizoram lang baptism Presbyterian Salvation Army evam alor Pentecostal ay himichi identity ho alor parent denomination ho hi imanagi alpun aw no wachun Mizo fellowship Mizo unaw tin ani ki khom Hichawachut officer ole aum khalani hoin apet penin ipiham upai tida means resources and available means to explore and following amunamunahin mission center ti and following kidang tain asam dunga hui chile dibruga yong mijohon church ne cho jorha na jo ne cho bapita ro na ne cho test pura ne cho mondang dangai ichi piya metele mizoram ma ngapna missionary fanong kitana mijohon ngai pon aw mom na wa officer ole khalani mo hin kita sa na bolo hin ivenele ama retire gam tawin next generation na tunin mission center hoy howin ne win nasa ten mejo hohin ama ho sumay maya pathin thu asil win bengali ho koma
zat dang ho ko ma avel lao ban na people group tam pita ko men ana sei theve ti mo ye chu ni chi vision hung ke ne ya plo no in ni na di wa hin silong in ana ne yin happy valley na ne yin gohati hi example akan da na hin gohati hi 2000 hung thun to kranen kum sa ni hung lung di tan ipi bol di wam ti ya na ki kewin gohati ya hin ai ipi jang le holam ka hin to ai bol lo le the lo hin to ai bol di wi building project khat ne witin so ma hat pi chu witin ki chaba na chun mun hoi permission ki thu min api lo he hello min ki to chan na ki bolin 2000 a ki pan chu 2008 hin to 850 suma para sa tang ki bola hele 85 lakhs luna amun ki cho asa no puma 850 apana 85 lakhs ki sa do hi gohtia kuki cha teo hat na phat na soma khanai pun pathinin asading angan sion faithful ta bol jiwa ke sado he ti tunin pathin mi lopi na din ka phung do no men kichi ji a chumi tam pin ki telephone na ne hi tunin chi vision hoi cha te nau te hon nunga hong khang lin hon nunga lap kai hong ding hon kichi hi nagyal kho wa no lung changa du ding pa hi ki de he ti ka muin tunin isei tawin 16 units in to hi 17 tuji kalin welcome tawin Kerala Ernakulam district on apan tawin 25th September na youngest hafta hafta ni bo ahin alawin aki puttan ise bangwen Agartala Jorhat dunga jonghin anytime set up hungi thei den hi choi be dole akit khang lai ding pai thado ma ma jengin pathenin dam dai pi wela akit khang lai pa jong hen vision 2020 hoi review bolen ichan ya pathenin pi lo head di hom selong in hoin ne tan doing they go for the bigger one and now tai ti win alin the hall win happy valley hoin mone ne win sadin agojing win anytime I ready win and hal chat khat boy nom jen ade bong na sathi boy na yong la asading no mon go ti se win akichon akisan ki chai nom ta ni ke bangin Delhi 1 crore walin hoin muni chowin sading no men Kolkata ningkum kuma sign 45 lakhs in chowin tu hin pune ho na saten hoin project agyal khowin Hyderabad aumen Silchar in aumen ai Itanagar Aizol munchum chowin to ani nai lo ho unit on building project alu tai se missionary chok ding ho hi I bol lo wale hung ge sang de him abangin missionary yang chom lo hoin project jong ne lo e ma cha yang bol lo unit jong mo win ki bang lo hin abang ini se bang na pastor mani ki choma kini yamin abang KSLF throughin ini sunturin unit jo se ki bang powin unit jo se unique even chom che even ye chun uniqueness pau chu Yesu Krista thakadi na pau hi jen ye chun tunin lam kai tha ai lo le lam kai lui jong le I hon in vad diu he vision ni ngai action plan ni ngai ye chun tunin mun chom choma building project church project ni ho he nei lo lai ho hin nen tin ani ho hin 17 by 2020 a chung kuki worship service unit ki purayo sai pathin lo pi na ding ai e ma hoin cha iki hob diu chi vision ani na he ti ka sei no men tu hin ko ham kharo ina ki hob le Bangalore kom lai chun Methodist church on ipi evin alam kai lam ka ki de chun ipam free point ipi evin e hamari ka chi do kom hat aki ho pi thei pen pau cha chi do ki sai ki jeng gan thei ta bharai pio abang ni le kyon pro kin ka nevin no hong ki hob da ta ho tem na I mean we are at the mercy of ipa church ni hoa kyu men ye chu independent ta thudi ta sagau di ta pathi ni ho thena di wa chu yo hoin mun ngai ise bong khupia o mi hoi nai kai pha no le en ne hom ding Christmas lai la lam ding ki tyo hai I ho de hin lang lu la thik chara thei te le po wen san ne lo ngane lo la I thei pon ya chu e ma mun ma hu mum pha le ni lung thai hin ki chi chu vision 2020 hi ine dio pathin na phai tai to thena di he ti pa chu ka sei do nong ken he je chun tu hi now is high time now is the right time and now is such as a time as this ahin ye chun tu chunga hanglai hunga ung ke mang cho yo se nawang phat da no mi tam pita hung no ma hung do hin
tu na no few selected hungo he nanung che phal le message tam pita hi aung lo ko na pu du vision 2020 pudi pi rau ke be se chuti him ke yong hita ka bol din khuta ka bol le vision 2020 ka se pa kin ka chi pi ai tan I have decided no turning back ke chu kinung he lo de kai tan tu na hi tu ke society a pathini officer tam pita win pi de win ai lo wa yang le kise hoi nang ai lo wa nanok chon wa yang le ai lo le service hall jing na lai nu te pa te mi ki tau pi hen service nan mu pha no le hakat to lok be hi ichi vision 2020 to ki to ai nang ma na be ai na pi diu pa pathin mina ki tau na lai hin tu ni hin mi za rung ki khomin tu ni chan gen kin ke ma hu win kai langa yong le ku ki worship service sa ding yong le khakat ka to lok kapitai ti yu ma le khot ga dok the na lai we be se lo suna ya chu tu na challenge si akit phat la hin ki dok di hen na dok lo wa khakat to lok na pe lo wa la ka pension phat le kai GPF lu se ko ka de yong le mun do se ko thal na lai din pathin ke hin khu tu na ni khari pe pa he ama lo pi le da ka man ding ja he no do se hin adang nung tu ta lo pu ti pe se pa ama hu chen pe so mu te ti de nu ma ko lo tu na ka challenge ta ni na ki challenge na accept ball chu ke to ki ko ma ikron du we have to march forward accept ball num lo wa ai chi se ko mi ko mo pen pe ne ti so da ha nom du mi wang sin nei di ne ye chung tu ni hin ka ngai tu nai le hi cho ta bang vision thu pi ta an hi ta bang ai chi thi na di cho the third vision statement na thum na pa cho vision of spiritual living in a secular world khat na pa cho hen nawam vision for the lost soul ani na pa cho vision for plots and churches athum na pa the vision of spiritual living in a secular world yum no le sin ap ka ho sin satan si ai tai hopi sunga jong living together kito ai I mean very appropriate style standard akine ta nuwa khala bol nang chu kita chom bom thelo le iti thedam tio pui the ta ai la ken ma tu na ka se chu yum no le si ina to no mun hoi lai mun yum no ai yo hi spiritual living ichi ngai ichi pa he I ha se ngai society mi khat chung ai la nam khat chung pathing en phatem bo the da ding zon phat na ngai amma ami azza anam chu pathen de hin khomang de tu nai pathen ade sa chu amma de hin khu imam diu pa hi kamun English that's the first thing is the first ativin tu nai wa the first thing chu ipya mitale pathen hi ilung thim pum piu ilagau pum piwa ingai lu dion pathen ngai lu na la isu pi yu na hung tingai lun tin isu pi yu na in ngai lu phala chun pathin thu dola sagau mong jong tingai lu thein a khu ti lo ai le I piam ngai lun na ima inei lo dioin e su tu ni hin yom na yo siwa ken ka ha sei pa he nunga gol long ho mun do se ka sin adin ku ki society ka sei pe ni nunga gol hon hin ko theng mang win number 1 number 2 nunga gol hon ji na nei masang win bible hi minimum we sombe sim zo win athum na ji chu na nei di win ji na nei di ule dan thegin nei win bible we som na sim zo wa dan thenga ji na nei ale it's what Christian in sum ba sim do thi hi ka sei no ha se ka sei bible ha sim ding ka ti jin ki long bible ka sim ngai ke bible sim do he pen pa chen bible ha sim ding ka sei le di lo de na pathen lung siren 2000 aparin bible simi kin jong kana bolin kaloi nu ta kana bolin kaloi nun kum khala ve ni sim join 1000 in ke jong na satan ma kun inspire ka hin ka simin 2000 aparin pathen lung sit gen tu ri chen gen bible ri kum khala hen khat ve ka sim hai na bang khat ve la ke 1.5 hin ke jong ka simin pathen lung sit 15 years of mita ve izat ka sim jo ma chu ve hizat ka sim jo ti ding ai ka simai por ai na ka ha sim chen pathin thu ai na pa powerful ai da pa ne ke ma hin khwa ti rang thu pi ka sen ni ko ma den 2013 chun training ka ha ne I am Bangalore sa training ka hongin chun state sa New York State Syracuse University sa training ka chi ken ka ai to la it le chi le nain pha ni bible sim na phat ka ni lo khwalan ken bu ka sapon ai ka ti do tu ki bible kum sia sim na ki ti ma ka sim na jo na do ti kalung yim lain Mumbai transfer posting moment Mumbai
July chung ka na posting in Mumbai akam la isuboy di yom talo yaho pidi yom talo jingkal office kai masangal Bible ka kaung na Bible ka simle ni kum phat ka ni lu compare hi Bible hi Old Testament New Testament khat vi ka simla abana New Testament ni ve ni ka simjo ki cho ka hat dan cho it is un kaumin ai le 2013 Christmas ahin Mumbai a pathin thu ka sevin ichawana sataka challenge song chung Bible sim ngai tu kum 2049 Bible mi ya di simlo di hom ti hi faith promise ka kiti mun la pathin lung se ni ta bang hen Bible simlo di kiti mun a simuin nu te yong pa te yong sa te nu ha golan a simjo wen tu hin a simla di daran dong Facebook Mumbai kan kata do jin abangin ke wang Old Testament katang dan tai Comment ka pikit Old Testament all ta chi dia hin ho boy hin ka bolin ta update ji movin ade din ijanam pati ijanam khane apa cha dam chu phan nei powin cha te ho tha do din aji te ho to office kai ngarin office ta na tong ngani ai la train sunga Bombay khono movin fast life hin na no mai posal jong ta hit ke thai thoi jen train sunga am to phan pha de mi la yong ko mobile lai i ham text ai an sim bungi jat kan sim te tam pi tai phat chu pin ka ngai to la Mumbai hi yo khupi la la hin khu ha sa pen na fast life scattered alina linen a cheng ho kyo ala la ka lo chu ai ba Mumbai ki hon mon kum khala Bible khan bi sim lu ta phat ne hon mon train chunga sim the la mun nga mon nan sim lo la Mumbai ho tul ha vo sa sang so sang se ka cho hi na ne hil mai theu ni a chen na sa ta da ke to na ne Osa kan chanu kan ni yu jong ai pon ai ba nga Bombay jong hen Kuki worship service unit na la one of the most vibrant na unit ka higa ti ko sa langa ko ho sa tion South India se si kyo win ino la le le cho ko lo sa khom ta hi kyo hi poni a kyo di bu ti ma ka ka chi wa kyo ang ka zao we sang song a yong tu nga ka ti na ai nga ko ho sa ka zao na ba ko ka sa lo cho min re ben pa pu alin lang lang tion Mumbai ho wa alin lang ka se alin lang ane wa hi ki kin bol nun tro cho alam na kalu min gele to ne cha di choi ba imini pau khule na tiu na ini ki je pau khule ni ai asirin pau khule ni iti dana pau khule na sau te pau khule ke ti thu se pa lo pau le da ki ni na khule ki ti jo khopi a che ni ka ka ti ka cho vile sa thu ki se nom to jo kwa lo ni mi form ka sa jo 20-30,000 yen long lai kisit na lai di katin kisit na di nga i-challenge di ang buya i mag-say lai na kaya chok pao ko lang kiti pa ako imin po nga ay chon na nika chon nupi kan phone mo rin kaya ni katin pao na yun ito kalungan kaya pao na yun kaya po pao rin kaya katin silong dan chok katin kaya chok vision ni pao alin nga ay na cho nên mo siya lên ta si ngai pun hin nai po do ngai tu nin nó hay se het dengan ka si Bible sim apa mo ka sim no pai ka sim no pai vision pai khat win la ka chile commission wa pastor yo se hin kiam ni pastor kiam ai ga walu di jo ka te ta mi chon si ki thing ji ngai ka te ai wa chu Bible study jing kalan la de Bible study la chen Bible ka simin ka sim ka se da ka chen pastor ka ma chu Bible sim ko da no ka se ai chu Mumbai ko mi na sa ta ka phap chu mi chu sa ti ho kharin SMS ento ha pa ai le chon si pa chu pa kai sun chu Genesis live le pathin cha ti hongwin le sina nume ho tak cheng te ite pathin cha te ni leisi nume ho cho be ho exen piram tala ano khongai te Bible sim te te ngai ta na mo KNF banga itu to nga blank fire mo ka the ta bai ta Bible sim ngai ta commentary yo ni le thumbe hin ngai ta na dan ju kati ya chon Bombay post very challenging so na mo wala ami pi mo mi nu mi pa he very vibrant so pathin tu do la yung sing ane langa Mumbai kan pa cha nei mo amon ka sun pha kanung thun pha mali si bon de lo adi ka se jo ka ta sam no le lan sang chu ve lao chu na lan sang chu ve lao chu tie jian hai la
action speaks louder than tipas kan bola ai ya chu Mumbai ho biha wa ken Mumbai ho biha wa ka siden all India vice chairman Mumbai ho biha wa ka siden ma chu kan ha bu ne do ni noi sio ipia ni tu ti bola de la kala team pen pa just ani la pu na kai tu le ha se jo ai wa chu na kala kai tu lo Mumbai hom cha chu mi unit som la lila a just kada ka apan te ki dok sang tan ka vision ki ho jo hi nasata nu cha te na ti hon langai tu di ko nu men hi chon tu nim nunga gol na ho bible hasma simling ho aja ka seban ka mission wa se lang ala pastor ho ko ma chun bible smi se la phai ke hi ti kain ma ho chu na mi te ho nan do lo chun na ki ngai tu ngai ta pastor ki ya ka bi jamin jong hi chi hu chi tai do lo len ki ngai tu fa ren na hi chun ka se ta ne bible về ngã sim rồi đi hoạt động một cái các bạn chỉ cái hoạt động mà các bạn cho nó hoạt động nhàn động cho pastor na tôi lại pastor tập là mi ali mà lại ấy nói cái gì thì mình tại cái bắt tàn bọn video xem hộp gì nào này ai là về xóm sim rồi cái là tao đã buồn tâm thuộc cái chỗ về xóm là về ngã sim rồi cái là cũng làm gì na one thắt tâm cái gì chỗ về xóm ni sim rồi cái là cả về đây tâm tao bị chứ just finger count về xóm ni ngã sim rồi cái là bẹ sẽ tao chỗ ya tu ka sei chu no ko ma tu na ka sei ki di chu ko ke society tu ayong December 14 lehen ko kum sa khalhin na tu yang wai chu ma non tai man diu chu na ala 50 years mangloi 60 years 75 100 years centenary imong taon yo hi tu nin chapang yo lewen centenary in Christianity ta yo chu ala ko ke society hi Bible hichi pa ni chinu hira simati kaja khalo cho kang internet na ko documented ta ka moi George Muller in Bible be jaga similati ka mo abana William Harrison ki pa lieutenant general sepaya pa ex serviceman hem ta abu hin kum sonia ya hi nium kum khalle Bible Old Testament khabe ka simdadin New Testament veli ka simdatin promotion an mun gala ahung linin lieutenant general kai tan abang la galjin Bible sim feji tapon shuti ki ren khabe ka sim suka bola ta sei asimjin a boli na la kum som ko hong hin khomu thei tapon kum som ko hong hin a thirin Old Testament 70 times asimin New Testament 280 times asimin ken nunga ko ho ko ka sei ki pan ge besen tuin nunga ko hang na lang te ding records sets are to be broken na Sachin Tendulkar ija naman ngalamin khatse diten record kiti ho hi su ke ne promises kiti ho keep bolen promise no men ala tunin ka jo nunga ko lahon Bible has ma sidiu pai tu na vision spiritual living in a secular world jin ka la Bible simana tawala iti son sin na to jin de kelon te na ai lo kom khacho ke hi ju don lo ka forever ju ka don lo ju na ka chi ngai na ai lo cho ju na ki mo ho e ki na ka don lo pi cho ki te na ha sin ki sala nal den chen no la ki do lo he cho ki tha da la ki chai ni sun tu ni hin cha te na te ko ka sinum spiritual living in a secular world na to na yo boss phalo na nei mai the kalik phano na nei mai the ai lai pem nong the ai ichiwa yo chu pathi ni ngai ko na man na whole life no hin kho pra cho mi hon lesson tam pi ta la no wa pathin amu diu che pai I hon ni bol thi khopia I posting lo khopia yung lo khopia I hin lo hung I den khopia cha che pa chu overdose na si tai in langa len nang potawe che pa chu ju ha kham besen accident na si tan che pa le chi mu cha khotin tiyo wa chu in langai nu te pa te na ba kal chu salamin na thagam dioin in langai nu te pa te ni kile sa pi da no he khupia he min expect I bol ta bang wa he yum diu ka lu men nunga ko law te interaction ka hanin kala mobile yo taw na kani jingin just example ni kan say no men min wa min pa pong ka nunga kanin foreign bolin ibang ka te pa a hing pul do le a thi pul do hoi jo ha Adam tu ke GTA ta jo ati puldo na ama chu o kasi o kaya ta chu na do ma pa ti khan nei patila tip chat ta chu kap ta chu phone na okay a chu na Bible chang kan thade ta ka taw pi chu taw ne ang ham ngai lam ka lo chu Bible chang ka sa jang na Bible chang thame ka simple e ala kin ka se
ตัวเฮนปูดันดานให้เลยสิตรงไงกิปุ่มไปยังเลยสิกิเลียให้ตามนั่งอะไรอีมาจะอุ้มเทตเลยอันละถ้าทุ่มเจ้าเลยขัดให้ใต้เกี่ยวเดียวนะจะพาเราจะดันวิธีรู้เด็กกันถ้าทุ่มเจ้าก็เอาไปผัดน้ำผัดดองตามกันเลยแต่ป้าเนี่ยเสียโยเสียเดียนใบบลองเจออดีตเราจะกิชิมนุ่มตัวนึงกันนุ่งชิมเลยอดีตเลยสินี่ทำกันหินฮิจิโคจิติหุ่นนู้จ้ะนู้หินกันตีละบ้านนู้นกันตีละนั่นทุกเสียดีมองไงตีนะโอ้ไม่จ้ะอายุจุกอันอีเจ้านั่งกันจีว่ากันเหตุปีเปล่าเองมึงไง apply กับกี่บอลอะไรไอ้ apply กี่บอลเนี่ย80%ตัวดีตาจ้ะนี่อาจุไปละมึงมาขัดตรงนี้ก็ฟ้อนกินนี่แหละไอ้เจ้ามาจริงอีพีเจฟ้อนตีอุดีปินฟ้อนโนมาตีเล่นที่จะโทรด่านะจ้ะไอ้มาขัดมีหัวเราะต่อเล่นขัดไปเกี่ยวว่าเต่าปีโนมาตีสี่จ้ะก็เต่าปีนั่นก็ดังเต็มไอ้ปะ very emotional กันหินkita may katuka luhin ayun la why should I live ibola kayo na tahi may taong pitay kita ngay katiyong la my father prayed kapanya tao pisin kapataw na siya kabol luhin na alang kanin tunin na ni tao pinala very emotional tungin kahin kasi pa mama sigin pa I'll be having very special prayer for you tonight katiso sa tiyo at phone ka bola ikasi na namin Zan kada special taki da tao na nijo sana tumkat kamu sanga phalo na chichu chu ye chun ji ka si len bible message go te kam la bible message ka phot jing ijana phat amu phalo abang ngam as ki pao me hi chi khuchi tiom e boli utama cho tu na social media ka bible message phot na he pastor po bengalora tu na choir si si chu mi som ni bo kileng helanga hon bengalora lunga golang zakat chun na pastor ho mi thum phane message khat thot so kela chun lungjong lunghang lo diu na khat na ani na hichi message chun no kyo phat chum pi lo ding adang yo sem pe pi ding pai tunin ka sei lo min hi chun phate ta hi ichi yum na wa hi I hin diu ko lo min a chaina a visionally na chele vision of Holy Land tour ka tien kangai tu in chule chwen le khabu sa kaun min chi The Purple Orchid Celebration of Life series Holy Land Tour with Jordan, Israel, Palestine, and Egypt. It's he accompanied manager pa hongin, director pa tong Kewin. Amo hono si 5,000 na deposit pala installment na Israel na chi tiohin. Visa ho wan passport on kinga ituin. Hichunga o hi ma hon. Profit ang kalapowin Christian ho tam thil chanai Israel Holy Land ai kapuino mo win ipisi nang hoi katila alien jong aneo jong ipuyalan somer hoi lam khana chun mosi to pathin kyo nam alo la Galilee di le nam Jordan nam hoi la hem khana hin pathin ho pina changwe ong ki le pha lo le na akidang be se tin khabi chi hoi ve ni ve thuma chi lo me ti win yang tuin ka chi no ma jing he chun chi hi cookie worship service nunga gol ham bol ngani wen lak khadam khat khol bo chu ha lo hin na tu hin ngai tu len kum ni khum tum kholu tin yo cookie worship service so ha le illa KCLF to adang dang bol tin hi thel lang la hin 2020 masain adi din nunga golang cookie worship service nunga monchom chuma Bangalore Chennai Calcutta Guwahati Shillong Delhi amohin khat vehi Holy Land tour dan thingan